ناوی مولیدا سیبای ما راستی جی شو الوقت ریش دم روی دریغون ما بخواست یعنی به دیالوگ بهتا چاره سر کردن ارمان جوان دیار بو یعنی نه آرام کردن شنگال بو دخواستن جاره کدی ملت القتل عام را درباز بکن قرکرنی را درباز بکن ذاتن 2014 دم فرمان راوی ویا تیره نکرد ملت ج قرکرنی جمرنی هات رزگار کردن برای شاگردن سروکاتی جبرویشی پدکه یعنی وکو قادفه پلان من وسا هاتن دیار کردن شوان را کو درباسی خانه سوری ببن بناوی پیشمرگ روش دو تمل 20 ملی را درباسی روش آوا ببن مزانی کو پلان نامه کل بنوان ده هایا خو ملت ترکارا کو بخوازان درباسی تی ملی روش آوا ببن ملت ترکارا نزیکتر بو او ریکاوان بو لما صدام هاتنا وان في داره روشا شنگال آرامی چه بو ملت بگریا بو ملت ایدی دست بجیانت کل شنگال دا به ریا شاگرد من به ریا شروان ما وانا جی دخواست تبلی هویت درخن و شخوا پلانامه خوین وکو خوین قرش پیش بخن وکو شروان ما یا باش آسایش یزید خانه هي جش حتى كيكون ملتش قوات عسكري بترجرا وسرخوا او تشت قبولنا كرن والويرا وشي دا شر دركات خوا هبالي ما شهيد بون بريندار بون جملات شهيد بون يعني هاتنا بيشمرقا الشنقالي دا ملت ما يدي فيهم كريا كونا آرامي دي بيشت كافي وكو قشتن بيشت كافي خطفاندن بيشت كافي قتل عام بيشت كافين يعني بهمو سريافا هاتنا پیشمرگا لشنگال دا پزگریکن يعني ملت فيها بارزانه ام نجارة يكمين ام نجارة ديامين جي قد پیش شنگال درافي يعني نكو خطاش وجد كشن درافن يعني قوتك ببريارك بيت الرواندن ملتك القركرنير القتل عامر بهلي ام وكو قل ام وكو شروان يزيد خانه ام پیشاوی تشتی یعنی ام بسکن و مسکنی جو ام بسکن جی ام وی تشتی لسر گل خو لسر جواک خو لسر پیروزاین خو لسر دسکت خو ام وی تشتی قبول نکن پدک قوت خو نوا خانه سرونه کوم کر حوالا ودم خواست بوان را بکن تکلیه دا یعنی بدیالوگ بسیاست که بتها یعنی حل کرن کوشر در نکوه جبر هر 2 میلیارد جی يعني هفدورا رونشتن او خواكرن وانا جي جو امنا هاتينا فيدري بوارا رونين يعني جبنا هاتينا بوارا بكافن تيكليا دا ام قوتكي شرنم هاتينا شر يعني فاكري جمارا قوتن فيلانا ما وانجي بوشغلي فالا دركت نرا ديبونا قل يعني قل راوسر لنقاش خو بريارا كو قل بدرجي ام وكو شروان في قالي ام بيكتينن قال جي شم وكو ربابري ما راغوت ج خوارا غوتن قوم ادي اهانه وقرقرنه وقتل عامه قوم لسر خو قبول ناكن بلانامه وان ل كولفير كره درباز بن بشر هاتت تكبرن يعني بوه هزا خو هاتن بوان توبيت خو هاتن لما شروان مرجي لهمبري وان سري هلان شر دركت بلانامن پدك رئيسي جي قرقرنا شنگاليا اشخوا شنگال كتيا مازات دل دستين ارتش عراقي وفدا كده هروجي بريارك درفن هروجي بيعوا بازار بيتن يعني هو الفي ملي دا كو مثلا بارتي بيجي ام دخوازن ملت يزيدي قرقرني خلاص بكن جي فرمانه خلاص بكن يعني ما افكار نكريا هان هو جي مثلا عيني تشت بارتي ديكا يعني هان هوجي بارتي لفرداني نجي ل اويد ويل والفردا ماينجي الشنغال دا هفكاري دوي كماينجي بريا وانا تبلي هافيه درتخي دخوازي قد كرنا ملت جيش كوج شنغال قد بمن شي دك ريا نجي وي رابي ريا درفا فاكا كو ملت جبدر كوجبريش درفا ببي يعني ناخوازي شنغالي وگرنا يزيد خاني ناخوازي شنغال آوا ببي ناخوازي شنغال بپیش بکوي يعني يكو الشنغال دن هو البر خدا اشخوا هزين مينا جداي وقت هزي دينينا آرامیا شنگال جسی 2014 حتی وی گاویجی آرامیا شنگال به همو شوایا
خورت ما قال ما وكو أركو برپرسارتي هلداي نسل مليخوا لغور ويجي آراميا شنگال ها باشا ملت ما هدي ودگرگه آوادان کرنر شنگال ده چویا چه قاسه هم خواري خسن بکن هم جواکا خوا کم بکن جواکا ما سری هل بدا پلانامه دشمن لسر ما چه قاس جهبن هموی ولا درکبن يعني البرية هو ام بانغوازيا خوا جملات خوارد شينن ام جملات خوارد بيجن وگرين سر اخا خوا جيان بكن اخا مروف هر تشتي مروفا اخا يكي نابي امروف يعني يكو مروف جنا خوشيه و هر تشتي خلاص كري ببدن خودان كري او مروفا يعني في اخيم البدن خودان كري في اخيم داينر جيان كرن اما اخا خو والا جه هزكي جدار هزكي كبخوازي دشمن الدين يزديابه اما وي اخي جوان رنهله ما ذكرناك وقال الهيزن قد في الدنيا يعني بوي تشافي للنيري بوي تشافي داعش نيري يعني داعش راستك كاتشكي ما برن جني ما برن اخا ما بر هر تشتي ما برجي او جي بتكليه بارتي بو ملت ايماجين هو بچاوك القد في النيري يكو كاتشكي ما داينا قرتن يكو مالو حاله از خانه تالان كري وين كري يعني ملت بوي تشافي القد في النيري يعني دشمني هري مازن دیروکا ازتای چند ازتای شوا پارتیا ملت وی تشتی زانه ملت جیل همبری وی تشتی سری هلدا ملت درد کبیاش شارعه به مدهری خوا به گوتنی خوا بالريا اترنت يعني بهر تشتيجي ملت في تشتي انكار ناكا يعني ملت راستيجي بيجي يعني انسانك كي كايروس فروتن وسبجين فروشي هنا يم طلبا ودكن ما في ما يك كاچكوشنه ما بين رزگار کرن یاد دویجی نه قبول کرنا هزین جدال شنگال دا هزین نه جدال اوجی پارتیا جبر هزکی جی ازدیا جدایا انسان کی بیع و بازار لسر خوی نظارو کن ازدیا بکن و قبول نکن يعني انه بخوازن فقرين جي وتهكليه بارتش عراقي رتشكن اما الهمبري ارتش عراقي جي سري هلدن ومه همبري بارتي جي سري هلدن اسايشا يزيد خان پشتیاکو او پلان نامین قرشتک برین الهمبری سری هلداین شهید داین پشتیا او پلان نامات تک برین و آرامیا شنگال وگراین اسایش از خان ده بتر خو پرورده کرن لسر فکر و رامان دیرو کا از دایل سر فکر و فلسفه کی آزاد خدانا پرورده کرن خدانا مثلا بجواک قبول کرن بوی شکلی خدانا قبول کردن جبر کو زاروکین و جواکی بون خوا ذاتن کو مروف الآخا خدا خوا پرورده بکن و سر آخا خوا بدا قبول کردن ته ایریش جی و ته پلانما جی و نکاربن و آخر تیک ببن یعنی جی وی فکری تیک ببن یعنی وگراندنا گله یزدیل سر یزید خانه تشتکی هری پیروزا گله ما وگریه پلانامن دشمن والا درد کردن يعني هي ما أوا ملت ما فيهم بكا بس يعني في 8 سال درباز بون ملت ما فيهم دكاجي بلانا كده كو يعني قوتنا الهندري ويدا تشيد بلانا كده بزماني بيجي يعني بلا يدي قبولنا بلانا كده يدي قوتنا النظرات لسر جباكا خو قبول لكن كو هر كجما چن گنجال دورا خو كوم بكا يعني روجا که فرمان راوی جی رب بده خواه کن و بزانه یعنی نهات بلای تپرسش زارو که یک سالی جی بکی تبیجی که شنگال فرود و یه پارتی فرود یعنی پارتی بشوی که رسمی شنگال فرود یعنی پیشنیار ما وکو گل وکو وسایش یزید خان ام جملت خواه را بیرنی یکون حال کمپیت باشور مینه یکو مثلا دخوازه برای خواه بدش در وی ولد او نه چاره سر کرنا شنگاله او تنکرنا دیرو که یزید تایه او تنكرنا جواكا يزديا يعني بانغوازية مجملة ما رهينا سر آخا خوا وگرين دست بكارو خواتين خوا بكن دست ب چكرنا مثلا پیروزاين خوا بكن يعني كوملت ما وگر پلان نام دشمن و دیوار در کبن اش خوا پلان نام ارتش عراق و پارتی هروجي سر شنگاله هينا به هفکارین واناجي اردوغان هروجي شنگاله بلا هیچ پرسگرین نام گازنه که دشمنی خوانا کن یعنی دم دشمنی مروف هبه دشمنی مروف ایریشی مروف بکن چه قاسه جی ایریشی ما بکن بلا ایریش بکن همه ده بتر خوا خورد بکن ده بتر همه ملت خوازانه بکن ده بتر همه خواب هیز بکن یعنی گوتنه کی سروکاتی هست بیشتر چه قاس هیز اما هبم ایریشی تکاسی نکن لما ایریشک بیت سرما جیمه لهمبری وانا جی برسه بکی جی بدنوانه